Khasi Students Union hendek sengi kala penlong ya kejing ko exam na kabenta banjet ya kitugi kena kibansha ban pentibet na kabenta banikun ke exam UPSC Hanongba Delhi. Abakran berkinong to kubor na galeng Assistant Education Secretary jongga KSU Center Executive Council Samla Richardson Malnyang ulaong ba nakaleng jong kaseng kan sajet ikikna kiba wancha kaman bikin lek ban pentibet Delhi na kabenta ka competitive exam. Ulang bagi don kemasis pak tam ye ikikna ikbalwan banto ya kani ke exam menta kasngi kiba kentup ya kitu kisamla kiba nanong ba shilong bat kumjuru kitu kiba wan na kathan nong kendong nakaleng uni samla ulong ba kaseng kisim mekanik sinjam namar babun kisamla ki trang banikun ya kani ke exam hanrai kimla banlek bansha pentibet hagi jaka bakhampau khamtam hanong ba Delhi namar kejingsyam jenjar ha kalyang kapisa kapilan mat khamtam e baki babun ki wan na kalong yeng kabuduna ha kayo kakon kini ke exam tu bagi penong resmi ka hiu terjun sama aja pusat kini gede hadin ba na kalyang keseng la pulai ki form abi dei bat kena ki badan yang cipu pendap ya kecing betul ki haki dia ka exam UPSC next civil service examination de kani kade kesing ba arm na kaliang keseng ka lasim begini ke pentah pada usnam arajar arpo lai kalau don kade ka examination yang bagi peluang kani kecuhi ka jaka apa sekolah ne hu de kani kesing ke pementah ni ba ibun ki sama pulih ki ba wan thoi ne exam ba peluang keseng bat kumba nilabu hi kendon prepare everyday bat ki kene exam na kaliang keseng kan sajid ini sama kuliah ki ban pass kene examination ya kaba ni ngin na kaliang keseng sa pernah ya ki result adi segi ki ban wan bat lembaga ni pernah ya ki result ni sajid ya ketu ani ki kena ya kaba lipet tibet support nombor Delhi namata kene ke exam civil service examination kepala pelong dak keseng ti kumakanong ki sama kita one thought ini examination kembali apply di form baru di one tak tu ni kita kemapan one sebagai examination jadi kita jing tip belum kembali dan sudah belum sama pulih one thought spice apa atau kini kisamla kini kisamla pulih kita one thought ini examination ini tang proses sudah jadi lagi tanya ngomong help ya dan jantia berapa sedang dengan code selection proses normalnya saya belum menjit itu yang wajar mat te habide patka nomor yang bagi ingin pak sebut Delhi ya kini ingin sa ya penbaik nama kadi kam ka bagi ni jing tip kadi ka pada yang cara sang bagi sama pulih man saja ai lang kandiat concern kadi ka community bagi scholarship kejikan pam kata ru usung kecing penbaik jong kaseng bagi sama pulih ingin peki samla iba saja kita kawan nak kalau yang sam bawa penuh de bahkan ni kecing ya penbaik dulu ga kawan yang sam ka ba kam stom kam jinjar ya kaseng in la ban ai 4% ta jongki de ban lam ta sama pulih pat ki ba la ban ya pesan lem de kan long ka kemuji penbaik dan tu kaseng bagi sama pulih pancak mat examination kai aku mengitip hendak duduk sama zakat lahi empat don hiru samla ne samla kasih ban pas ya exam UPSC yang giwe ki papas na jela jumi le pemde pak itu Islam bujongi de kani ka pelong ya ngi kaseng ya ka ba ngila dong kam ya ki wirikrat sene ki noktrei belong ke officer ki tiba anu her sekal jela bagian dei na ki do Islam bujongi kani kadi ka lat ya ba na kaliang ka seng kalasim ya ka ban ya ka cingkersan di semua pulih. Bagi semua tu bagi don ki coaching center berada di Shillong. Andai ingin keren pat ejung Syaba ki babun hi semua pulih ki bakwa berbeza naik sam kami kambun hi le cepot Delhi. Andai bagi don pagi semua pulih ki ba si ki ba sim cincar yang asam ki mla ya bakin le petibet ledi te kaseng kasim pat nei ka lenti ka ba kalong mau juki ngam ta juki ngapila de ki belang ba kaseng ki yo petibet susu ki jeng terang juki sebab nombor Delhi. kuma piong manta bagi dan kita coaching blog kuma kiong babun ki kena kile sidali hatu kai bu PEP hatu long kambit kambiang kita coaching kelas ki badan hangnya ngalam nak bendong kita ka jing bit sipa ji mambit jing kambiang ka jongki
te ndai pat haba khatu ulong ki samlahi ki kwa sha manle chiki jaka ki center ki ba penmi kampung so pathiang te le sei gila pen kata ka hukum do de ka we na tu ka coaching institute atau ka nomor ki pas mulau snem tengi khambe hila dai ha kam ha ki school na kino le khambe ji ha ka ba ki jaka puli ki penmi ya ki nong job ki bubun